ध्यान या खुनुगुडी निसिरल खुनुगुडी निसिरल मेगु पिनु ध्यान यागु दनी खूब क्वाट्टुको ध्यान या मला बाल ठुइगा ध्यान या मला खूब मेहनत एना या मला खूब मेहनत यासा गठिया माउ ख अठमया डासा भिंगु परिणाम वी मुखो ओके तो विद्या त तस्को बालको ठुइगा गठिया माउ ख अठे मेहनत एना रिसन छुया छेन निसे पाली तक पाली निसे छेने तक गन गन गजा गजाउ संवेदना जुयाजन छौजा ठेट सिकेको कल्पना यागो मुखो गो ताठे अनुभव जोगु ख उकियाटा संवेदना थाई संवेदना छु जुयाजन रेउया मुसुसा गठे ज्याजुई ओके नापा संवेदना रेगो छु रेउ सिके माला संवेदना न्यागुया जोसा थरे छा जुल थरे छा मोजुल धागु मुखो न्यागुया जोसा संवेदना अनुभव याना उता बाला धागु नमुखो बामला धागु नमुखो सुखको जोसा बाला टाई बाला तल्लासा उगिएत रागै दुःखको जोसा बामला टाई बामला तल्लासा उगिएत द्वेषै जिस तटस्थ भाव उकिएको स्वभाव यता अनुभव यामा संवेदना स्वभाव छ उत्पन्न जिएको नष्ट जिएको दयावेगो फुनाउनेगो स्थूलको संवेदना वही झट्टुको संवेदना वही स्याना वही झट्टुस्तना वही कोतिला तठे जुया वही क्वाना वही थेरो स्थूलको संवेदना छडी छपा जुया वही पल्खचोनी तर याक्न वा पचलिपा मर्या हुने गबले मर्या हुने रेगो धाफै मगो झिस सोयाव हुने थौ इले मर्या हुने आकन मिएको वही ज्या या सिरया वही कि तस्क छडी छपा झ्याटुस्टो संवेदना थठमय कुचा दलाउने अलग जुयाउने नयाउने जुजु तस्क सूक्ष्म नचुष्टो संवेदना अनुभव जे न्युङ्कन ढुकढुक सथे वाइ मिठे जी थरे सूक्ष्म जाउने तर न्याकुए चीको जुसा तरंगय स्वभावला वहेका हरेक तरंग उत्पन्न जी नष्ट जी उत्पन्न जी नष्ट जी स्थूलको संवेदना अनुभव जोसा सूक्ष्मको संवेदना अनुभव जोसा निगुया स्वभावला वहेका उत्पन्न जी नष्ट जी उत्पन्न जी नष्ट जी अनित्य ख गु अनित्य ख फनाउनेगु ख मर्याउनेगु ख उकिया त छोडा गयागो सोसो फनाउ उनी उया त छोडा गयागो छुद्वेस यागो सोसो फनाउनी जीगु फलागो बानी दो सुखको जोसा राग यागो दुःखको जोसा द्वेष यागो ठोया बानी मरेकेको जाइना जना मनियाको स्वभाव हिकेको जाइना जना न्याबले व्याकुल जुगो जुयाजना इट कनाचना जीवने मयोगु जख जोल लासा व्याकुल जुल योगु जख मजोल दासा व्याकुल जुल न्यामेसेगु जीवने थर जुयाचनी मयोगु जख अपवजी योगु गबलेजी मको फुक्क अवस्था समटा जना मयासेके अले जीवन सुख जी कहने दई शांत जी कहने दई मया को तरीका सही मने दुनिया निसे हिलावन दासा थर जी पिने उपदेश जगन्जना स्वभाव हिके भइमको पिने भच हिली लिबा हकन गठेख अठया जी जिसा हाँ निसे है थौ स्वभाव हिके मागदो थो छौ खोसी के मागदो कि थके दुनिया छु अनुभव ज्याचौ दो याव सीका चित्त यत समता तय फेके राग देगी मखु द्वेष देगी मखु थरे जुल लासा गाडी ठीक जिक न्याउने
थो ध्यान थो विद्या तस्को फलाउ ख इले थो मुनुटेटा तवरंगो कल्याण यागदो लिप मुनुटेस थोइता लोमंका छोला ज्यामय दासा थो ध्यान गयाउ रियो ठुया मको गठके सफुल्लों दो ओके युक्कु मुनुटा नि जुयाचन दासा लो बालके सिरियाचनी जुयाचंगो जुया लो सिरटा मुनुटा छेजको चना वल्लो यागु जो खलना चन दासा थया वल्लो रगा प्रशंसकै नाचन दासा तस्कै बालाउलो तस्कै बालाउलो मुक्ति तको ठेंकी उलो प्रशंसकै नाचन दासा ले सुया मोहन दासा छुजी वल्लो यो छु हालत जे वल्ले कहाँ बुयावई सीमा बुयावई जंगल जी सुनाना मावसा मालिया पैमुकोला फुक्क जंगल जी रुला मालिको त यासा अनि बिच्चिदै सर्पदै जंगली जनावर दै वनीको हिम्मत दिमको धर्मले लन ठठ्या ले जिया चोटले बाँधको सिरिया चुनी मुनु देश सियानो चुनी फाइर न दिया चुनी ले जिको टोटल खजको लाचुन दासा छुङा दिमको थाउ समहेजको सिटिमुनि ठठे बरोबर जिया बंगडो बरोबर ठो धर्मय विद्या प्यावई मनुटेउ कल्याण यही छु समय तक मनुट धर्मय लेवनी अले सलन स दलिपा हाक्न तनाउनी मनुट लेवनी मुखो थठे यक्को जिरुगला थोल्ल तस्कै फलागु लंखा विपसना रेगो तस्कै फलागु विद्या जिठा दक्के फलागु ग्रन्थ वेद खा वेदेन दक्के फलागु ऋग्वेद खा ऋग्वेदे विपसना यागु खवया चंगदो ऋग्वेदिया सम ऋषि त्याटगदो गुमेशिन शरीरियत ध्यान तया विपसना यही बालक गठिया माउख अठे यही वमुनु द्वेष पार्जी वेगे द्वेष देमको भतिचा देमको फुक्क द्वेष मर्याउने राग मुर्सा द्वेष गनदै मने दुने नपा राग प्यावै ठुमाल थो ज्याखो जिमा मोजुल लास द्वेष प्यावै राग दुसा द्वेष दै छगह त्यवय निपा खाथे ख सखे राग दोसा मेखे द्वेष दु राग मोरुसा द्वेष न मोरु विपसना यागु थुलमुची प्रशंसा नाटाउडु तर जया उडाछ सखेला त नि यस नि खुस दनाबा थो राजकुमार सिद्धार्थ छेटोटा सत्यमाल त प्यावल छे मा बोल सिलवाना कलाल सिलवाना मेपी थट सिलवाना छे प्याव गुमको छे कला सम्पत्ति मर्या सन्यासी जो गुमको सत्य मालित प्यावल संसारे सक्ले दुःख वाटवाट करना जाउँदो जी थन दुखी जुयाजना आखिर छो कारण न देमा कारण दुसा उकिए त मरके उपाय न देमा उकिए प्यावेको लन देमा सत्य सुख प्रकृति एगो सत्य सुख थो फुक्क घटना छाया जुयाजन गठ जुयाजन ठोया माल्ट प्याउन मामा यको तरिका जाइना सोल छुया खेल मरो या नापा यको जन्म अभ्यास या रंगोगो ठोया विपसना ल्यावल ठोया अभ्यास या मुक्त अवस्था तक थिएन मुक्त अवस्था तक ठेंगा छुडाला फुब्बे अनन सुत्तेसु धम्मेसु चक्षुन उत्पादी नाप गबले मनिनाको धर्म जिगो मिखा चल ज्ञान या मिखा चल नाप गबले मनिनाको ढाउ छुडाओ गठ गबले मन्यो वसपोल राजकुमार ख बोमो जुजु ख उके जैसे ततौनपि पंडित न सता वंकल फुक्क शास्त्र वंकल वेद न वन वेद एगो ठोख न वन
ओके नाप मनिनबर गा गर्छ वनजी तर अर्थ मोटो छुछु अर्थ यात छुछु अर्थ यात अर्थ मस्यो वो अर्थ मेयो ओके थाला फुब्बे अननुसुतेसु धम्मेसु अभ्यास या दास जो सियावई कि धामैछिन छुटाइटिन देगो फुक्क धर्म ग्रन्थ थो समाजको जिमा वो समाजको जिमा थो परम्पराको जिमा वो परम्पराको जिमा फुक्क ग्रन्थ विपसना खँदै तर घुमेसिन विपसना यही वजगसी थोख विपसना यागो थोख धर्म यागो थोख प्रकृतिको नियम यागो विपसना मयामेसिन मिप्सो याव अर्थको पनि जी ठाउँ खस्यो जी तस्कै कत्तरगो हिन्दू सनातनी परिवार भूमुख मचानसे गीता ये पाठ हेना मेपिस याद हैं पाठ याने कारण थन कि मचानसे धयातल छुडाछ छौ अध्याय पाठ या दासा छौ जन्मय पाप कटेजी झिन्चाउ अध्याय पाठ या दासा गो गो जन्मय पाप कटेजी गुली अफो खठो यहाँ पाठ्या याना सुसन पाप फुनाया भने बच्चा सुटन दो पुरा अन्न भक्ति गमको ठुके कोशिश न याना तर गु अनबार ना त ख उके फुक्क ख स्पष्ट मजो गीता बाणको ठुलो ढेउ प्रमेला नाचुन लिपा विपसना यारुंका खठुयावल गीता छुसुट या दउ त्यागो मोठया चौखनी गीता यो छौ श्लोक दु मेपिसन पाठ आउँदै ओके ढ्याटाउ दु मूर्खम मुनुन खङ्के फैमको विपसना या फैमको गुमेशिया ज्ञानी मिख चली वो खनी वो विपसना या फै विपसना या दासा ज्ञानी मिख चली ज्ञानी मिख चल दासा विपसना बालक यही विपसना बालक या दासा ज्ञानी मिख अफो चली छम मेमेष्ट ग्वाली यही ज्ञानी मिख चल दासा सुखनी वह चित्तय पिङ्गो खण्ड चित्तय छौ भाग दनावै छा दनावै न्यापने छौ खटपट जुल्ला नासे खटपट जुल्ला मे खटपट जुल्ला मे खटपट जुल्ला मने जुल्ला छौ खटपट जुल्ला मतलब ठुगो छगो विषय ह्योन चो होला मिखा रूप ह्योन चो होला अले चित्तय निगुगो भाग ह्योन चो वै वो दिनासोई छुल ठो रूप वसा गठवला आवाज वसा गठवला रस वसा गठवला आविता मसिकी मसिका उइगो मूल्यांकन यही थर्चो दै मूल्यांकन यही बालासा सुखको संवेदना वइ बामलासा दुखको संवेदना वइ होस मोर्छ छुयै सुखको संवेदना जुई साथ सुख फगायै दुखको संवेदना जोसा दुख फगायै फगाजगै नाच्ने सुख फगायै दुख फगायै भगाया हो त किनी गथची तो फुक्क विपसना खट तर विपसना म यासा गर्थुई थुयामको ठो विद्या ज्यायागु विद्या ख ज्या यासा ज्ञान बढेरी अनुभव वो ज्ञान फुक्क शास्त्रीय ख थोसा ब्रह्मजको जुयास्ने ख फुवंग ठुई मको छौ शिविर जैन मुनि त वो साध्वी त यको चुवावला इपि मध्ये यको विद्वान पि मुनि पि नदु शिविर सिरेका समयसिन ताल जी निनी पाठे नाचुना साथा विपसना यसको खौदु वो जित निंकल आए त चक्खु मिखा चाल मिखा दत छु मिखा ज्ञानीय मिखा दत गठे दत ठो शरीर विपसना याना ज्ञानीय मिखा चाल शरीर यागु कुयको भाग्न बालको शिल चुयको भाग्न बालको शिल न्योने ल्युने जवय खवय यागु फुक्क शिल सुशिल सुखन विपसना नाचन मखला विपसना याना सुखनी
दुनी छुजिया छुन अणु परमाणु त हिलावना चंगुडु ठुके जीव मन तत्व के नाचन ठुके गठे प्यावेगु होस दयावे अले सन्धिङ विदिता स्वाफो यता खनिया विपसना मयाउ मुनुन सिमको स्वाफो दिएको छोरियो स्वाफो ढागो छो चित्त धारा रागीय स्वाफो गन्जुया छुन चित्त धारा द्वेषीय स्वाफो गन्जुया छुन चित्त धारा यत्रो स्त्रा जोठा झिसो उके राग जोडेना चित्त धारा यत्रो स्त्रा जोठा झिसो उके द्वेष जोडेना ठो स्वाफो यत वेदना पाके सिकी वेदना सुखको जोसा रागीय स्वाफो वेदना दुःखको जोसा द्वेषीय स्वाफो अले हाक्न होस दयावै ओहो थोला याक्न मर्याउने खनि सुखको नस्वर दुःखको नस्वर फुक्को वेदना नस्वर विपसना या खठुयावल फुक्को न्यव चोफट फुक्को बन्धन चोफट अले ओमुनु वीर जुल महावीर जुल ठाउँको बन्धन चाली माला गठ चिनास नउडु गब्ले रागीय गठ गब्ले द्वेषीय गठ गठ फिनेको गठ फिने लागि फुक्को ज्याइ नाच नउख गठ चिको स्वभावै हिकमा आउडु विपसना मयासा पाठ जगे नाच्ने ले गर्जी मुनि महाराज ठोया ढल विपसना याना ठोठर ढाउख मोक्ष गर्थ्वी छौ शिविर चढेजुल ईसाई पाडरी तैगु उके भारतीय आसाम निसे केरला तक चोपी ट्रे ठोपी पाडरी त चोवला इमे साधु त न चोवला शिविर सिरी से चोबले इमे नायन ढाल आजी बाइबल वन ढासा छु फुक्क विद्या खजको मुखको अनुभव नासी फुक्क बाइबल विपसना जाया चंगडो अले मेउ छो ध्यान मंगल मैत्री ठो ध्यान झिन्दै खुन सके बाइबल ठोया मैत्री वो भिंगु भाव जाया चंगडो जिस उके द ठो दृष्टि मसोया न्यागुया धर्मग्रन्थ सोसा सत्यले छगुया ख पिनेको खोल अलगु जिफो दुनिया सार होया ख मेउ छौ शिविर चलेजुल कच्छया गामे तस्खो तापा छौ मस्जिद चलेजुल तस्खया लेटा थन सरे हिन्दू मुस्लिम ठ लुई गामे मोला जी अनुना तस्खो लेटा न बर्मा गएको छु दिन लेपा कच्छया शिविर जुल गुली नापचना मिले या चंगुडो मुनु त इबी मध्ये नाप शिविर चुन्नु गोबी मुस्मा साडक न बोल इबी खूब लेटाला फल तस्कया भिंगो जाखा ठुके बामला छुया मरो इमसँग ढावला जिमीको मस्जिद न छौ शिविर चलेना दिस चलेजला छौ मुखो न्यू शिविर चलेजला यक्को मुनु त चन मुस्मा त न चन इबी मध्ये निम तस्कन सशुपी कुरान शुपे रोज आत्न शिविर सिरेका कुरान यागु निगु श्लोक बनानियंगला सोयाडिसन जिमसँग ठो न्यू श्लोक मोठ्या चंग विपसना हैना ठुला ठुके विपसना दो ठुके छुराउडो सास सोया शरीर यात बालक सिकिम मनुन परमात्मा नि त खनि अल्लाह त खनि आतको ठोखो मोठोनी शरीर यात सोल्लासा अल्लाह त गठ खनि विपसना हैना ठोखो ठुलो र ठोया खनि त पंजाबी मछम मुस्मा सन्त ठरदाल सन्त डेम सन्त छु मुस्मा छु हिन्दू छु सिख गुमेस्न ठाउँ मन निर्मल या त शान्त या त वया सन्त जुल
समाज 24 वित मुस्मा ढासा हिन्दू ढासा सिख ढासा जैन ढासा सन्तल सन्तया ख ठो पन्जाबी सन्त धाउडो परमात्मा इता मसिकल सुना मसिकल घुमेसिन थब थत मसिल व परमात्मा मसिल ममुसु मेसिन कल्पना सके थम थत ममुसिल लासा परमात्मा ममुसिल अले फुक्क दुख तापनाउने ओके थम थत मसि कि मुख्य खठो उही त अले छुए भव रोग दैमको भव ताप दैमको फुक्क दुख तापनाउने सन्त पिनीको वचन ख इमसँग ज्याए त ठोया ज्याए त ज्यामयासा भ्रमजको जी प्रकृति कानुन बारे यकु खलासा गबलेटको प्रकृति कानुन थाउ अनुभव ठुइमको अबलेटको ठुइमको किताब बना ठुइको मको प्रवचन नेना ठुइको मको अनुभव याद दासा बाणलको ठुइ जीव देशिया मेम छम तरम सन्त तरम गुरु थर्दाउडो प्रकृति कानुन गते पिने जायु ख दुनिन अठया जाए होसफल गुरु थोखन ढाल कि ठोइ त सिकी माने जगेना छुहा दैमको जिस तरबी मनुटे खनिनी माने यही खूब बाला तर जिस अनुभव याना उबो उके अनुभव याना सिकी मला थम ठटा पुवंक मचिल लासा भ्रम मर्यावनी मको भ्रम या भ्रमको ज्याजने छाडासा दुनियाको सार दैमको पिनेको खालजको दै भारतीयमा छम मेम नाडम सन्त नरसी मेहता ढ्याटाउडो शरीर दुनिया माला मसुएक सार लाट्यालाई मको पिनेको खोलजको लाट्यालाई वहाँ यको प्रकार जाए त अले वहाँ थाल कि किताब जगो बना छुहा दैमको दुन ढुवा बना थमय अनुभव मयाक सार लैमको ओके सन्त थाल जी अनुभवीय खलाना चुना छ किताबियो खलाना चुना शास्त्र ठोठाल किताब ठोठाल लगा छ अनुभव मया जी अनुभवीय खया चुना ओके गठ फिनु खलाना चुना छन अनुभव याद दासा गठ फिन पै भ्रम भ्रान्ति मर्यावनी मोक्ष पिने खालजक ओके थाल अनुभव या मार्गा अनुभव या उगन ठोया सोकट्याको शरीर ठोया शरीर दुनियाको आकाशे सत्य माला सो पिनी माला यक्कुया जोसान छुया प्राप्त जिमको थके दुनिया माला सो सन्त अनुभव खटया छन् भगवान बुद्ध मरिया न्यास दलिपा भारतीय विपसना लोप जुल एन देशे सन्तपि जन्मे जुल इमस अनेक जन्म विपसना याव दुजी उगे दुनिया विपसना डनावल इमीको वचन बनबेला सिदो विपसना जुल सन्त कबीर ढागदो यक्कु पर्दा तयाज नगदो पर्दा उलायंकी अले छन्त ढाटे योम लुयावे वे त परमेश्वर था ईश्वर था परमात्मा था खुदा था रब्ब था परम सत्य था निर्वाण था मोक्ष था वो अमृत ख नित्य शाश्वत ध्रुव ख थोको अनुभव याबाल मखला उके दर्शन याबाल मखला खजग लाना थ लाना जने जिठो माने याइम छठो माने मया माने या उछकिति सिकी अले कल्याण जी ठो सन्त शिक्षिकु पढ चाकचाकु परम सत्य दर्शन याता अले वो ताई ठाकुर प्राप्त जुल साई प्राप्त जुल हाम्रो गो प्राप्त जुल ठो ध्यान या लिबथु अवस्था थिनी हाम्रो गोठे जाउजको थाली नाच्ने थुनो मर्यावन दासा ठोया लिपा नित्य ध्रुव शाश्वतको परम सत्य प्रकट जी ठुमनु न जाय त उगे थाल हाम्रो गोया लिपा यो प्राप्त जुल ठोइ त गठ ठिकाबियो ठो अवस्था इन्द्रिय अवस्था फुलावंगो अवस्था उगे इन्द्रिय ठीक भइया मको
इंद्रिय फुलावंग अवस्था या अनुभव जुला ठुका बिउ गठे मुन तसँग गठ ठुई ओके वो मुन जुला गठे प्राप्त जुइगो ठाकुर श्वेत ठाकुर डाइ कवि वो मेपी संत पिसन बरोबर गबले अल्लाह डाइ गबले राम डाइ गबले हरि डाइ मुनु तसँग गठ ठुई ख अया शब्द प्रयोग यही मोक्ष मुनु तसँग ठुइया मखो छमेस नन्जन छि बारम्बार ढया चंगो हरि राम ढेउ छु वो ढाइ जी ठेट हरि ढयाचना परमात्मा ढयाचना थो सोकुट्या हागौ शरीर माला सुयबले गु इले गु प्रकट जुल होया सत्य ठेट सुसो परम सत्य तक छेनी सत्य लिउ लिउ वनमा संत पुछ ठया जाय त झुठ्या त न्योन्या वेग मब्यो पारटिया सम मेम तरम संत धाउदो लकेना ब्युदो अन्तक ठेंकेको ल थो तरम संत छौ नु शब्द छल दुखी देव मनु व गुमेश के सुख मरु सुखी देव मनु व गुमेश के दुख मरु वो संत छौ नु शब्द धाल मनु तेता ठिकिता सचियारा अथवा गुमेश के झूठ मरु मोटो सत्य खलाउन दया दो तर ध्यान याबले दुनी सत्यको सुयो सत्य सत्य थमहे अनुभव हेना जनो सत्य मेपिसो अनुभव याग सत्य मेपनिउ लागिसको सत्य जुल भगवान बुद्ध अनुभव याग परम सत्य भगवान बुद्ध लागिसको जुल जीव लागि मजो गुबले छिटो अनुभव जुई उबले जीव लागि सत्य जुल सच्ची यारा या मतलब ठोया कि ठगवे अनुभव या लिउ लिउ भनेको गुगु छेडे गुगु अनुभव जुला वया लिपा गुगु अनुभव जुला सिका भन्यो झुठ या त लिक्क वे के बिगो मखो कल्पना या त लिक्क वे के बिगो मखो नेनाउ ख बनौ ख या त सत्य मानेना ज्याजी मखो सत्य लिउ लिउ वनदासा हुकुम रजै प्राप्त जी थो प्रकृति अथवा परमात्मा या छु हुकुम दो वो चाहे जो छो वहीको कानुन छो वहीको कानुन ठोया वहीको इच्छा ठोया कि मन या त फोड या दासा छन्त सजाय बी फोड या साथे सजाय बी मन या त निर्मल या साथ इनाम बी तुरंत इनाम बी थो नियम का प्रकृति नियम का थो त ईश्वर दासा ईश्वरी को नियम का वहीको हुकुम का चित्त या त फोड जी बी मटे निर्मल या नाटी बस थरे जाया थेको हुकुम ख किताबे देमको प्रवचन देमको थोड़ा ठगे दुने चया टगदो दुने सोल लासा फुक रहस्य चलावे प्रकृति चाहजो थोइ त परमात्मा ढासा परमात्मा चाहजो सो छ विकार देकल दण्ड बिल तुरन्त दण्ड बिल व्याकुल जुल मखला छ त पिकल तुरन्त व्याकुल जुल छ वासना पिकल तुरन्त व्याकुल जुल भय पिकल व्याकुल जुल अहंकार पिकल व्याकुल जुल दण्ड बिल मखला ल विकार पिमकल विकार तापकल धासा पुरस्कार दत शान्ति दत सुख दत ओके धर्म त ठिकी थो सार्वजनीन धर्म खा सक्षम खा हिन्दू धर्म मको बौद्ध धर्म मको जैन धर्म मको ईसाई धर्म मको सिख धर्म मको पारसी धर्म मको त्यसको तर्ण धर्म ड्याउ सक्षम खा सार्वजनीन सार्वदेशिक सार्वकालिक सनातन खा थोइ भगवान बुद्ध थाल एस धम्मो सनातनो एस धम्मो सनातनो सनातन धर्म खा सनातन धर्म दिउ छु थौकने फुक लोम नाउन शब्द अर्थ सेनाउन थौकने फुलाउ ख मनाइ मुनु एत सनातन धर्म थायु जुल बिडिउ ख मनाइ मेस्ट आर्य समाज थाल ठुपी खय सुवा कालबिल मरो सनातनीय माने न्याब्ले उठे ज्याचनेगो थौन हजारौं लाखौं द नापा थौगो मन फोड आशा उलिया व्याकुल जी गुली थौकने मन फोडे नाजी हजारौं लाखौं द लिपन मन फोड या दासा उलिया व्याकुल जी थो प्रकृति नियम का सनातन नियम का सनातन धर्म का न्याब्ले ज्याचनेगो धर्म का हजारौं लाखौं द नापा थौगो मन निर्मल या दासा सन्त जुल तस्को शान्त जुल तस्को सुखी जुल थौकने चित्त निर्मल यासा अठ्या सन्त जी शान्त जी सुखी जी हजारौं लाखौं द लिपा यासा ठोया परिणाम वही
ठो अर्थ है सनातन धर्म ख खूब बाहर धर्म त ठिकाडी छ पिनेको जो लफो चित छु जी लफो कारण जी पिनेको खोले कारण जी ठो पिनेको खोल छौ ठयाउ जिउ ठयाउ छौ दार्शनिक मानि त ठयाउ जिउ ठयाउ ठयाउ खेल लगे जास्नी दुनियाको सारला छौ हमला विपसना याददास सी दुनियाको सार छौ है दुनियाको सार छौ है खूब ठयाउ थामा ठाटा हिन्दू ठया जोसा बौद्ध ठया जोसा जैन ठया जोसा ईसाई ठया जोसा मुस्लिम ठया जोसा न्यागुन्ना ठया जोसा ब्राह्मण ढाँचा शूद्र ढाँचा भारतीय ढाँचा अमेरिकन ढाँचा न्यागु ढाँचा मन फोड याटकी दण्डबी थके दुनिया विकार डेका दुनिया प्रसन्नता दे ढेउ सम्भव मोरो थके जुन चोंगो फोड मोरे रुका इटाउटा कन ढेउ जीव उता आनन्द दे शान्ति दे थो प्रकृति एगो पत्तुको नियम ख झिटा ठुटे धर्म रहेको ख हरेक महापुरुष धर्म चिन्ता वही बौद्ध धर्म चिन्ता मको जैन धर्म चिन्ता मको सिख धर्म चिन्ता मको धर्म सेनी मनो त धर्म सिक भी ठुट पालन याना सुखी जी तो सक्सियौ धर्म ख जिसो जैनास नगो थोया लागि ख उगे खूब बालको ठुकाडी छ ढोका नयास्नेको मको छुइनास नरेको बालको ठुकाडी छ जुन सोसो बारम्बार अनुभव यहाँ मनियागु ठो पेंगो भाग ठुयावी सिकी मेच्न सिकी मसिकी मेच्न मसिकी संवेदनशील जीम संवेदनशील जी सुखको बाद दुःखको भेट्न जुगो चाकी प्रतिक्रिया यही मेच्न प्रतिक्रिया यही ठो प्रतिक्रिया यही खण्ड कमजोर जाउने सिकीको खण्ड बल्ना वही थौकने ठो सिकीको खण्ड बिल्कुल कमजोर जुल प्रतिक्रिया यही मेच्न झिगु छिने नुयाछन काँठे राग प्रतिक्रिया यही द्वेष प्रतिक्रिया यही मने फोर थाकाच्ने गठ चिनाच्ने ठुइ त ठिके अठे ठो शरीर ठुइ बारे न लेपा अनुभव जिया वलिसे खठुया वही ठो शरीर एगो प्रपञ्च सुख ठो पेंगु महाभूत चिरंगु परमाणु कण छुटो पेंगु महाभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु ठुमीको ठठको गुण धर्म स्वभाव ठो चाउ लगजना छटीरी ठो परमाणु पुचख मेघमो जीव शरीर परमाणु पुचख थयागुया परमाणु पुच संसार न्यंकन दु गे दुनिया पिने छौ है पिन्न होया ख बरफ छौ टिक्कर जाच्ने चाठे छौ टिक्कर जाच्ने पछ क्वादास लजी हाक्नु अप क्वादास हाजी बाफजी बयावनी ठो खौस्टो नाच हाक्न लजी ठुके पेंगुले मिले जुल थटे न्यंकन पेंगु महाभूत मिले जाच्ने पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाशित महत्व मब्यो छाडा छ आकाशे कारण विकार दे नमको ठोइ कारण विकार मर्याउने नमको ठोपेंगु महाभूते कारण जिस मचायक विकार देकी होस ददास विकार देकेको बन्दै यही ठो इले छौ परमाणु अलग अलग अनुभव या फैमोक्ने तर परमाणु फुच उत्पन्न जाच्ने ठुम्के पेंगु धातु त याच्ने तर छौ धातु मुख्य गुजावै गबले वो परमाणु फुचले पृथ्वी धातु मुख्य जावै गबले अग्नि धातु गबले जल धातु गबले वायु धातु ठुमीको स्वभाव जेसँग चायावै छु स्वभाव ख पृथ्वी धातु या छु स्वभाव क्वाचुसी चुने झ्याटुइगो हल्को जीगो ठोय स्वभाव ध्यान याबले गबले झ्याटुइ सुनावै हल्को जियावै थस जीवले सिकी पृथ्वी धातु अपो जोगो परमाणु दयावल अथे अग्नि धातु अपो जोगो परमाणु या फुच उत्पन्न जुल गन क्वानावै गन खों सुनावै झ्याटु निसे हल्को या फुक्क क्षेत्र पृथ्वी धातु क्षेत्र ख अथे क्वाउ निसे खों या फुक्क क्षेत्र अग्नि धातु क्षेत्र वायु धातु शरीर गन सनाचनीको ढुकढुक मिनेको फिरफिर चनेको तरंग दयावैको खाइगो ठोफुक्क वायु धातु प्रमुख ज्याचंगु परमाणु फुच उत्पन्न जुल
वो ठयाउ स्वभाव किन जल धातु छप्पया चिङ्केको छडिआएको क्वाटुसी चुङ्केको चिएको अनुभव जिके थठे थुपी पेङ्गो धातु त्यससँग ठाउँ रूप किने ठुकिए कारण अनेक प्रकारले संवेदना चाहिए थो पेङ्गुली बाहेक मेगु न्यागु प्रकारको संवेदना जीवको थो फुक्क ठुपिलिसिया सफुडुगु ज्याचुनी थुम्पाखे पार जो लाजा न्यागुगो अथवा निर्वाणी अनुभव जी आथटे ठोय खलाम हुने थुपी मध्ये छौ प्रमुख ज्यावेफु गर्मी जो लाजा ठीक जो आ अग्नि धातु प्यावल छन अनित्य ख छौ परमाणु अनित्य ख छडी रियावल छप्या रियावल न्याप्ने ड्याट्नेले मुखो आ पृथ्वी धातु होला आ जल धातु होला थर सोया ठिका सुनि प्रतिक्रिया यही मुखो अले थुम्पाके प्यावेगो लोलुल न्योनि वोलसे ठोकन ठुयावे कि गबले पृथ्वी धातु प्रमुख रियावे गबले जल धातु गबले वायु धातु गबले अग्नि धातु छा थर छा जिउला परमाणु त गठ दयावे सम्यक सम्बुद्ध जोमु मनु न प्रकृति फुक नियम त फुंग सिके मनु त कनिबला इम त कल्याण जीको खजक कनि मुक्तिया लचाकी त मोर जीको खजक कनि मेउ खे त किंकी मखो सुसा कनि मखो ठोख ठिका बिल परमाणु गठे दयावे झिस आहार छु ब्याजना थो शरीर या त छु आहार ब्याजना गजागो आहार बिल अजागो परमाणु दयावे निगु भौतिक आहार दो भौतिक शरीर या त भौतिक आहार बि निगु चेतसिक आहार चित्तय आहार ब्याजना भौतिक आहार दिएको छु चेतसिक आहार दिएको छु नि निक स्वक भोजन देऊ तो भौतिक आहार ख गजागो भोजन नल अजागु परमाणु दयावे ध्याने खूब न्यावन दासा संवेदना बाणको चाकी फटासा सियावे यथौं यक्को मलता मसला रु भोजन नया ध्यान या दासा म छमया गर्मजे अग्नि धातु परमाणु दयावे भोजन या अजागु नल ओके अग्नि धातु परमाणु प्यावल गबले फुकाटौ बासिउ भोजन न लासा पृथ्वी धातु परमाणु च्याटुसे न्याव अथेजी पृथ्वी धातु परमाणु दयावे गजागु भोजन नल अजागु परमाणु दयावे शरीर थो प्रकृतिको नियम ख मेगु भौतिक आहार कै पिनेगु वातावरण ऋतु तानो चिकु गजागु वातावरण ख तानो दिशे चोपिनेगु शरीर छगु प्रकारको जी खुवाउको दिशे चोपिनेगु शरीर छगु प्रकारको जी यिनीगु परमाणु अथाय बनेर जाच्ने थाउ शरीरको चिम्सो फल पिनेगु वातावरण ग्रहण नाच्ने जिस गजागु परमाणु ग्रहण नाच्ना अजागु परमाणु दया याच्ने त्यसको बालाको वातावरण चोन्डासा शरीर बाल्ना वई बामलाको वातावरण चोन्डासा शरीर बामल्ना वनी ओके थो निगो पिनेगु आहार ब्याजना छगु भोजने आहार छगु पिनेगु वातावरणीय आहार थो निगु भौतिक आहार चित्तय आहार दिएको छु थो इले जी थाउ चित्ते छु फुसपिना अर्थात गजागु कर्म संस्कार तया बिया थोया चित्तय आहार जुल चित्त धारा यता थो आहार दत चित्त धारा गु आहार बिउ ख वो चेतसिक आहार ख तम पिकल अथवा चित्त धारा तम यागु आहार बिल बी साथे मय गर्म जावे अग्नि धातु परमाणु बन्या जुल मन भौतिक पदार्थ बदले जीगु प्रकृति तो नियम ठुयावे चित्त शरीर बदले जुल भौतिक पदार्थ बदले जुल गर्मी पिकाइगु परमाणु दयावल त्याकी जी भेय संस्कार देखल देख साथे वायु धातु परमाणु बन्या जी खाई थरथर खाई जी ठाउँ चित्त यता गजागु आहार बिया अर्थात जी गजागु संस्कार देगा जुना अजागु शरीर बनेर आवे अजागु परमाणु दयावे
चित्तयगु मेउ छौ आहार दो संस्कार या फल नापा यो कुजुरमा नापा जी कर्म संस्कार देका गु कर्म संस्कार आ थाउ फल पिकल थो इले गु कर्म संस्कार फल पिकल अजागु परमाणु बने जी थो जन्मे अथवा सचिव जन्म न्यो त पिक्या उके पुस चना जुन आ ओ पका जे इटेल तो यो पुस तबले गर्मी पिकल उके फल वेबले न गर्मी है प्या हुई खूब गर्मी जी मौसम ये गर्मी मको चकनिका हिमालय शिविर तै तस्को खुवाउ देसे शिविर तै मुनु त सिल्को फना ध्यान यही विपसना बिरुंगा छन्युन लिपा लौट वटाए ठेचुको गर्मी जी सुजो उठो मौसम ये गर्मी मको पिने तानो होला मको जोर होला मको दुनिया को फलाउ संस्कार प्या हो गर्मी जी प्या हो फलाउ संस्कार या फल हुई बोला गयाउ संस्कार ख अजाउगा फल हुई पुसा गयाउ ख फल अजाउगा हुई अले अजाउगा परमाणु दया हुई उगे पिंगु प्रकार आहार तो निगु भौतिक आहार निगु चेतसिक आहार थुमु कारण परमाणु दया हुई गजाउको परमाणु दत अजाउगा संवेदना जी थैर छु भिडायो छुम्बु भिडायो ठोख ठिका जन्मा ठो इले वो संवेदना थोजगु भोजने कारण जिफो ऋतुय कारण जिफो वातावरणीय कारण जिफो फलाउ संस्कार फल जिफो याको कारण जोसा जी नोगु संस्कार देके मखो जी नोगु कर्म संस्कार देके है मखो जी नोगु फुसा पी है मखो थटे होश दया होला अले मुक्ति लन चल न्यागुया संवेदना थजो थो परमाणु उत्पन्न जोला भोजनीय कारण जिफो ऋतुय कारण जिफो फलाउ संस्कारी कारण जिफो जी प्रतिक्रिया या मखो रावियो पुसन पिमखो द्वेषियो पुसन पिमखो जी समटा देखा छने मन र सन्तुलन ट्याट्या बस मुक्ति लेन त ज्या ठुलिया तस्को तपिमुख तर मनु तस्को लोमंका छै अला मेमेउ खे टकिने जी न्याम तहर हपे दुश्मन त दो तुमसँग जिरा न्याम क्या बिमखो ध्यान याद चोनकी न्याम तहर हपे दुश्मन तसँग घेरा या होई नापा ठुमता निवरण धाई न्यागो आवरण न्यन चोवै पर्ण न्यन चोवै सत्य खण्डै मखो ठो न्याम दुश्मन त सिकाटे ठुमता न्यन वेद बिमखो नापाइम निम दुश्मन का काम छन्द हो व्यापाद फलाउ पाएका ठुमटा राग द्वेष गासिकी ध्यान छाए नाच नगो राग मडे के लागि द्वेष मडे के लागि एन थयो बेवस जी कि ध्यान नाम है राग देखा छुनी द्वेष देखा छुनी गस ठीक है गुनु तक मौन चुनगा ढेरला यको साडक त मौन चुनी तर गुनुगुनी साडक त चुन पेमको फलाउ बानी खासखुस खलाई बेला छु खलाई नापा खलाई छन्ता सुला मेप्रियो बारे सिक मार्छु थग्या सुइमको छन्ता गर्जुला जवाफ होई जितला म छम्मे वाइयो होला छन्ता वाइयो होला जितला म वा राख्न पुलिस न ताई जितला बिजुली करेन्ट थे होला जितला म वा आसो ध्यान सुनि बेला जिता वाइयो वग माला जिता बिजुली करेन्ट थे वग माला जितला म वा वेता होला माला राग मडे के लागि वया छुना आ ध्यान नाम है राग देखा छुना खूब राग देखला तस्के तरमा दुश्मन छेने नो होला तस्को होश देखे थयाम दुश्मन छेने नेकी बिगु मखो अथे द्वेषी दुश्मन द्वेष मरेक माउ खा तर ज्यादा सा बिल्कुल उल्टा गुयाई छौ उदाहरण का ये खन्दै अरिस्थाने चोन ला संकी मखो तुजी संकी मखो मिखा कनि मखो 8 घण्टा हुन पौने घण्टा हुन आला वाटवाट कन 10 कन सिटो बाबा तुटसंकी माला थे कुछ का संकला मिखे जाके मुझे उठाओ एनो चुना चुन मफ्ट
थो शाओ जितो जो खला मेपिन तना शा अले भरिच मिखकना ठेकच कसोई उबले लाक सक्ले बुद्धय मूर्ति थे महावीर मूर्ति थे सुनासुन ओहो थुमता मशा जितोस के शात अले मुटी भई ओहो इम शाओ मोडन गुलो जितोस के सेनासुन जितो आतो सेनासुन तिनी गुरुजी ध्या जंदो फुक्क अनित्य अनित्य खैफु अनित्य थो शाओ अनित्य मको थोला नित्य ख शाश्वत ख आतो कै मल छत गोको धारण छ अनित्य अनित्य का एन मल द्वेष के मखला द्वेष मरे के लागि होया छ ना द्वेष बढे ना सुन अथे मेपी निमन दुश्मन त नदो थुपी दुश्मन त छिए ठिकमा थुपी दुश्मन त मेपी मखु जीवा मनिया विकार ख जिस मुंगा देउ फुलाङो विकार त जिस ध्याने दासा इपि प्याउन माले चुनफे मखु गठके बिजुली स्विच दिल लासा मच्चै खिउ चुनफे मखु खिउ या त ढामा छ हुडका वहाँ उनी छाडा छ मच्यार होला विपसना सूर्या टुन गुलगुली विपसना बढेजी विकार बिसु हुने प्याउने टुनिया फेमको विकार प्याउने ममरो ओ वबले पाँच या बोला आ छे मालिक जुल आ छ विपसना ना उ त पिछे थिन उगे धक्कबी बन्नेया जिटामया निगो किस्मत धक्कबी छगो ध्यान याद के अल्छिजी तस्को अल्छिजी चछि याङको देउडो आछुल जिता दुनिया धक्कबिला बन्नेया ठोजा जिटामया तस्को अल्छिजी न्यावई जया फेमको थयो दुश्मन छने नोवल लासा तरसको सासा जना मरेका छ एक घण्टा अधिष्ठान मोक्सा पलखत 5 मिनेट न्यासिजो मुजोसा खाउ लख मिखा छकी थो दुश्मन या त लिक्क वेक बिमते थो अल्छिजीको दुश्मन ज्याहा एक बिमको मेमसँग दुश्मन धक्कबी तस्को इतब दगनी जया ममरो फुक्क यही थनुवनी अनुवनी वनी चुई चाहिले तर ध्यान दास यही मको छाडा छ दुनिया तस्को इतब दग तस्को धक्कबिला अले साँझेको प्रवचन याtai खुनु सिरला आप्यन्जको लियो दनी अले होस दे आवी ओहो थो यौ दिन अठे सिटी वनगा अले खे मासुई खूब पश्चाताप यई ओहो थो यौ दिन अठे वन थो यौ दिन अठे वन धर्म खे मजो धर्म पश्चाताप न मरु पूर्वाताप न मरु ताप देउ दहे बरो ठीक मा जु गल्ती जुल थौ अले थस या तरम छम मार्गदर्शक स्थापना थौ गल्ती स्वीकार्या जिन ठोठो गल्ती यार्नु गनन छ ठ्याउ गल्ती जिक बिबको थरे क्वाटुको निश्चय या अले न्यावनी थो दुश्मन या त छेने नुइके बिगुया मको न्यामम दुश्मन या त नभ विचिकित्सा राई तस्को फलाङ पाख थोगना चल्याम जो ठोपा थो अर्थ ख शंकरजीको सन्देहजीको अनेक प्रकारले शंकरजी छिनास न याठो थ्याउन ध्यान दियो जिला जिमीको परम्परा खयाम हो साससो छुजी साससो या तानौसो चिकुसो थोलो ज्या छ नि फेटना चोसिन टुटी मसियाला थुट सुसु अनेक प्रकारले शंका यार्ने ज्या या फेमको आफ्नो होस दे भाइ थुजु दुश्मन ख थोजिरा जयगे बिमको जु फुक्क मान्यता झिनुए लागि सकिने त थुको निन्दा याग नमको तर यागु जाले याना सुया अले उत्साह देका ज्या लगजी थो न्यामम दुश्मन त लिक्को वेग बिउ मको थो छेने नुल्ला छ यो कोही नुकसान जी यो कोही हानि है थुबी न्यामम दुश्मन त मरिया खूब कुठीको जय दासा याक्न न्याउनी भगवान बुद्धे इलेन थोक्ने न खूब मेहनत ना जय दासा परिणाम बानागुवा वई भगवान बुद्धे इले यको मुनु त ठोया लेवना मुक्त अवस्था त छैन छम अंगुली माल धेम डाका दो छु कारण ना ओ दोचम मुनु स्यागो प्रतिज्ञा यता अले गठलुमन गाटेउ स्यारुंगा पटी ज ध्याना माहना कोखाया जल गोसव गुई गुमस्यात आ दोचम मुनु स्याटा माला जासन उत्रु ठासे
원터 ज्ञाना मुनु तो गुनिया मुखो वेदा छम्मुनु लुया मोया छन भगवान मने करुणा दे आवल ओहो ठुमुनु लोटोन मुखो लेला त तस्को करुणा दे भगवान वैठा वन वना थोया विद्या सेना बिल सो थके जुन सो थके दुनी गुली खिटिमु काटेको दु गुली दुखी छ सो सो सोसो 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 फुक्क सफाया त मुक्त जुल सन्त जुल अरहन्त जुल आ वो मनु एके थुली गर्न त गरे हिलाउन गुली गर्न त भिचुरिया भिचेका त पिने सहर्या उनी उनु त्यसो मसिकी ठुमनु वया अंगुलमाल ख ठो जिमी बो शाउडु क्या शाउडु किस शाउडु कला शाउडु ठो हत्यार ख मुनु त्यसो तम पिया लोटो के कि कठिन दाई म हिप्या वई तर वइको मने राछ करुणा करुणा भिंगो भाव जगडु छंगो मंगल जीमा छंगो कल्याण जीमा आटो गनु न तो विद्या गुसव गुई गुम मुनु श्यामे से चित्त बिल्कुल निर्मल जुल ओके सु मनु न थम अपराध यानको लुमंगा छाखयो जिठो अपराध यानरका छु अपराध जुल ठीक जो अपराध जुल ख गल्ती जुल जिन माने न तर आठो विद्या दर मखला जिउ वसो फोर जुल छौ गल्ती ना फोर जुल आ सबु ल्यावल मखला आ वसो या छ बिल्कुल सफा जी बिल्कुल निर्मल जी नापन जु थोकन नजी थयापि गोम गोम मुनो हिलाउन गोम गोम मुनो हिलाउन छम मिसदु वे ब्याज ल तर तको सन्तान मोरो मिस्टे स्वभाव सन्तान देखेको इच्छा जी उगेन क्यामस देखेको तरको इच्छा तस्कन दुखी जित क्यामस समुदायमा जित क्यामस समुदायमाहरुका इच्छा नाच्ने तथे का समुदाय त तस्कनले त उइको मनी इच्छा पुरा जल मजा तस्कन य माय क्या देगो येगो जुया जुल तर तस्कन पिपुन तस्कन आसक्त जुल छका ठ्याउ घट्न जुल कि मचा निरन्तर डुबला वइ त सर्प न्यानासित अले मामा तस्कन दुखी जुल क्या तस्कन य उके तस्कन दुखी जुल व्याकुल जुल मनु त्यसमा ढाइ मेजु ठुमचा सिरोला ठुटा जिमसा उइयंके सीमा मचै त छाती पेपुङका घेफना ढाइ बिमको उइके बिमको जिउ मचै त सुनाना मगाबी जिउ मचै त सुनाना नु जन्म बि खोखो खोखो उखे ठुके वा वा जास्ने जिउ मचा मगाबी न्याठे नासा मगाबी मुनु त्यसमा वो उइ जुल लगा मजि तल सुनाना त्यहाँ जिमको ठुटा मुनु त्यसमा ढाइ थन लिक बियारे भगवान बुद्ध दो वो मुनु तेता नु जन्म बिफो वो सिनेउली नु जन्मेजी वो छता मोटो ट्याफो हो अनु वो न भगवान न्योने सीमा मच तया ताई भगवान मुनु त्यसमा ठो सिद्धाल जी तयास न ठो मसिनी बेहोस जुयास न छपस ठुटा मका बिजं भगवान मने करुणा दियावल ताल ठीक जो मेजो ससर्या बना छकछे तू छपसक याई तस्कन अफु भगवान तू न छु याई उजी आथथे हुने आसे खबान ने नाउ वया छेन कयाई गु छे सुया मसिनी जु भगवान वया छेन कया गन छे सु मसिनी छे हुन जिउ मचसित भगवान थालो तू छपस हल्ला छ मच मकाबी जित तू बच बियाछ हुनु त्यसमा ताई
침 머저거 마요 커사 서퍼서거 저 발대네 인기 지우chen 수나 머신라 먹라 알레 총 고스기 거트 머시 마시드기 보시드기 가시드기 기자시드기 냠사시드 야오chen 와사 수সম시드 수সম시드 서래 냥그나 자자이라 보니 량올라 착하체므로 수som 머시고 ले होश त भगवान था बोला होश त वे होश देख माला छौं होश त गुम जन्मे जी वो छन छन सिएसी उके लागि दुखी जी माग मोरु छौं दुख मर्या के उपाय जी था ठडिया छौं फुको दुख मर्या आउने ठोया जाय त या सन्त जुल अडहन्त जुल ठुली कर्नाट त ठुली मैत्री त जिठे दुखी पि मिसट उल्टो इमो दुःख मरेमा जीवन भर मनुटे सेवया त थो विद्या मनुटे त प्राप्त जीमा मनुटे दुःख मरेमा थो विद्या इना बिल गुले हिलाउन थो किसा गौतमी थयामा नियम छ मिसा वेदा ठयाउ घटना जुल कि छनु है वे भातसित निम मजासित मासित किजासित बहुसित आवे संसार सुया मन तस्कन दुखी उये जुल साबस्टिया गल्ली ले नंगा ज्यास्ने होश है मोरो सो फो तया थाउ सो थमयफी मस्त सो अपाके की हैकी उइके छुए होश मोरो थरे बेहोश ज्या चोबला उइ ज्या चोबला उइको भाग्य बलना होला नापैको पुण्य धना होला भगवान चुनाचोंगो बिहार होना चोन भगवान उपदेश बिहा चोंगो खना यो को मनु त उपदेश नेना चोन भगवान स उइता तस्क यो तल उन फेटल अन न्यंकन धर्मय वातावरण ना उयो होश दया होला होश दसिनी थ निर्वस्त्र जुगु चाया होला बिचरा के पुन मछाला अले लिकु जम छमेसना थाउ गाबिला गाहिना जुन उब्लेन से उयो ना है पत्ता चारा गाहिना तम जुल उयो नापयो ना है मछला भगवान सोल तस्कन दुखी लिक्क सतल वा मेजो छ तस्कन दुखी जास्नु ख भगवान जी सुया मन त छनुया सक्ने मन त सबसँग जिता मत टिना बिजङ भगवान थाल सो मेरो छ थो जन्मे सिपे लुमंगा खोया छुन छ सिउला छ गो जन्म क्यार होला ल्या क्यापे मुको वो जन्म क्यार होला हरेक जन्मे सुन सुसित हरेक जन्मे छ यमसित इमु कारण खोल छ खोया पिकाउ खोइ मुंगा टसा समुद्र ठे जिनको जी उली जको खोया रोला सिपिनेगु कुया मुंगा टौ जोसा पहाड थे जिनको जी सोयले खोयास न छ ठाउ दुनियाको दुःख मरेका छोरा सो तो बारम्बार सिगो मयागो ठुके मुक्त जो खोया ठुके मुक्त जी मुको एला वेटा ठोया बितेसे नाबिल विद्यासेका ठोया ज्या यहाँ मुक्त जुल सन्त जुल अरहन्त जुल अले सारा जीवन मनुदेव सेवैना जुल ठो विद्यासेका सन्यासी जो सब बायाँ लटा छाडा छ सन्यासी जुल्ला छ पिसी जुल्ला छ मेरो छुया जिम्मेवारी मन त ठोया जग ज्या जुल तर थट्या जिम्मेवारी हो मोरो यको गृहस्थ पिसन थो विद्यासेका थौ कल्याणी आउडो उबले साबस्ती
तस्के धनीमा मनो समुदो अनाथ पिण्डिक नाउए ना यकुए धन्दोमा विदेशे टक्न उयो व्यापार फैला जो गरीब तेता नेग यकुए इनाबीमा उगे उयो ना अनाथ पिण्डिक जोला उयो ना थग ना सुदत्त ख भगवानीको सम्पर्क होला उयो नापरीको पुण्य कारण होला अले वो ठो विद्या सेकला ध्यान या वो निर्वाणीको अवस्था साक्षात्कार या त सोटापन्न जुला दक्ले नापमा निर्वाणी साक्षात्कार या त इन्द्रिय पाठे अलगको अवस्था साक्षात्कार या त सोटापन्न मतलब सोटे लात ढाउ आ अपजुसा नेउ जन्म ठुमुनु पूर्ण मुक्तजी संसारले सुनान ठुइट पनि फैमको वो मनु ठो अवस्था थिएन चित्त निर्मल जुला चुना चुनमफ्ट ओहो ठ्याउ कल्याण आएको विद्या धनले जिके यो कुटो तर शान्ति मरो दुनिया दुनिया इतम टक तनाव हे तनाव ठो ठ्याउ शान्ति बिगु ठ्याउ शान्ति सक्षण मा उले भगवान राजगिरी जुनाजुन ठो श्रावस्ती जोम अले भगवान त थाल भगवान छपी श्रावस्ती बिजौ छपी अन बिजना ठो विद्या सेना बेलासा यो कुशे कल्याण जी श्रावस्ती रियाको उले भारतीय दक्कै अप मनुडुको शहर का तस्क तडको शहर युक्कु मनुडु उके युक्कु दुख पिडो भगवान निलाबि जत ओ ठिकला भगवान माने जुल लगा वन भगवान वो लासा ध्यान केन्द्र गण्डेकीको शहरे विजय मजु यको हल्लजी मुनु त वंगु फेक तापक न मजु ठिक्कको ठा मामा मामा छगु बगैँचा लिकला तस्को बाना तल ठो ध्याने लागि लाइक जो ठो बगैँचा न्यामाल ठै मालिक सो पतलगा जुल कि देशे जुजिए का जेत राजकुमार उयो बगैँचा जास्न उयो ठा वन जिरासो बगैँचा न्यामाल मिगुमखो न्याउसा मुठा मिगुमखो तस्को हाउली वे त लिछेउ विचार राजकुमार थाल ठो बगैँचे मु गुलुमा सिवला वुन सप्त जुलामाले ठीक जो मंजूर दो वुन सप्त लोयाला गारा जायक असर पे हया बुइला त जेत राजकुमार खन ठुमनु वे जुल लगे छु छुइना चमुठो ठोटाई जीवे मको ठुबु तस्को पुण्यमान जित्ने गुलिमनु त थनवया ठु विद्या सेका थाउ दुख मुक्त जित्ने जन्म मरणीय दुख मुक्त जित्ने थै निहने जुठो सम्पत्ति छुने छु जेत राजकुमार खठुला ओ ताई बस काटे काट गुली लु ला ठुकला उल्जके देउगा ल्याउँदनीको बु जिउ दान जुल अन आश्रम देखला तपोभूमि देखला ठोया विद्या मनुट र सेनाबिला मुनु त गुली हिलाउन विशाखा नारिया चमनसम्म मिसडो तस्को धनीमा मुनु यो भ्यामचा उयो मा बो भगवानी सम्पर्क याला त ठो विद्या सेकला उयो बाजा अजिन सेकला वन सेकला ठो मिसा नेर्जको डुबले भगवान नपलाखन तरी जुल विवाह जुल पाटे छे रासा माजु मुडु बाजु समझक बाजु निमेश यग्न जय माजु यग्न बाजु यग्न तर बाजुमा रासा तस्कै हाराम जात्न योको तन्ल दो तर तिब्छन दान बिगमको छे धर्मय नाम निशान मरो तर ठो मिसा रासा धर्म पाके जो म तर ठो छे रासा थटे अले छुयै बिचरा छे भिक्षे काय लागि भिक्षु वई बाजुमा भोजन नाचुनी वंशु छु दान बिमुखमरगा अले बाजुमा इष्ट टिका थाई भिक्षुएटा भन्ते जिम बाजु बासु भोजन नया छन छपी लिया बिजाउ वे गय बासु भोजन नया छन भिक्षु वन बाजुमा से तस्क त प्यावल जिउ भोजन एटा बासु डाला ठेचुको भिमु भोजन ठेचुको बाणाको भोजन नया छन दो अले ठुमिसा खूब प्रेम पूर्वक ढाई बासु गया मखला नापयो जन्म है पुण्य जय आउदै उकी फल बोला आला छुया मया मखला तो नो कमाइला मको पुनाको कमाई बासुगा नया छन मखला थरे
ठुइको छेको वातावरण बिल्कुल हिलावल छे धर्म दयावल विपश्यना दयावल तस्क शान्ति जीवन दयावल थरे समुद्रको हजारौं लाखौं मनुट्यागो धर्म या गंगा मोडिया कल्याण जुल उब्ल्या जग्या थस जोगो जोसा भगवान एगो चमत्कार जुल रगा मोटी तेफो भगवान एगो चमत्कार जोगो जोसा गुमु कामसित परिवारे मनुटसित इम्त मकाबी माउ खनी काजी ठाउँ चमत्कारात्मक मकाबीरका थस जोसा बुद्ध जीवको धर्म बिमाउडो मनुट्या त जन्म या दुःख मुक्त या माउडो छु चमत्कार जीवमको धर्म थयाउ तो ध्यान थयाउ अठया मनुट्याउ कल्याण जीव ठोक्न न अठया जो बर्मा देश एउ छौ घटना दो गठे भारत स्वतन्त्र जुल छम बुद्धि दुमु मनु न चिची रहजको राज्य मिलेना तर म भारत देखला चिची रहजको राज्य जुजुपिन्ता खुशी आयो लागि गुलिसित गनगनिया मुख्य महिना बेला इपि उकिया खुशी जुल अठया बर्मा न चिची रहजको एकको राज्य त मिलेना बर्मा देश देखला थुपे राज्य त छम मुख्यमन्त्री जुरिया त देश या राष्ट्रपति या त राष्ट्रपति या शक्तिला मरु तर वो थुली दया खुशी जुल नापा चिरजको छौ राज्य जुजुख आ बर्मा देश या राष्ट्रपति जुल वो मनु रास तस्खै पनि माम छका राष्ट्रपति छे तर वो पार्टी जुल पिने पिने यो मनु त होला नगरिया पि यो प्रतिष्ठित मनु त होला पार्टी ई जुल तर कजी रास विपत्ता पा यो यारु होला 8 घण्टा हुन 1 घण्टा हुन प्रधानमन्त्री उयो कोठा मुनु छिया सोके सोटा सोहु छामु हो मुनु देशमा उयो कोठा सोया ल्याउ या नाप्ने थाल यो कुत्तो नाट्या रुखला उके बेहोस या ग्वाटला छ आ पार्टी ग्रस्त ल्या या जसा बनाइ उता थन फेटका ज्या सुडिया निमु मुनु न पाचिना होला हिगो लना होला फेटकोला पार्टी सुजोला नेउटे होला नेउटे हे साथ बान्टेना टेबल छौरा फोरेना बिल विचित्र प्रधानमन्त्री त्यसको धार्मिक मनु ख व लाछिने या थाई गयौ मनु त राष्ट्रपति या त उके छुया होस मरु कने कुन प्रधानमन्त्री त फोन ना थाई छ दास जि राजनाम बि जि छ्या जिमुको राज घराना मुजफुई साथ नापाया एला मुटी त्याबी भिंगु एला उबले निचे एला टोटो जुगु बच्चे जिला एला जिरुल जि एला टोट फिमको आछ्या उता राजनाम या गर्न छ्या ठुमनु ठाउँ नापेको पुण्य कारण गुरुजी आश्रमले न्योने वना छन उएको मनो ताल दुने पच शान्ति दुथे छ वना श्रेयमाल उखनु झिनुको दिन शिविर सिराउको दिन जुयास्न मैत्री बिउको दिन जुयास्न पेखे धर्मले तरंगडु अनुवन सक्ष्यौ खाले तस्क शान्ति दु थन छुर्या छ न विपसना सेना छ न भगवान बुद्धि पालेला विपसना दु थोक्न न विपसना सेवाला सेना थेचुको शान्ति दु जिगेले शान्ति पढिचा मरु जितन शान्ति दैला सष्टन दै जु जोसा फगी जोसा सष्टन दै छुवा फडक जिमुको ज्याज गयामा ज्याया जिन थन्या चनमा चोने थन्याको ठो नियम दु न्यागु शील पाल्ने यामा महाबा महा पिमुजको पाल्ने या न्यागु यामको एसो हुँ थाउ छे सन्त सिन फेमको न्यागु शीले पाल्न मया छ सन्त छुया जिमुको जिने लागि पाल्न या अनलिप छस या छ्या माको या अले व गुरुजिल से बहस यही ठीक जो जी निने ठुलठुल माम बच्चीसको टोने छौ पेगसको टोने बाउ पेगसको टोने गुरुजिल से बहस यही गुरुजी रै ब्याहु थन सन्त सुन डेमको ठाउँ समाजकै सिटी हुने मनु देव शान्ति खबले चुनाचुन मुफ्त नापय पुण्य रुम मनु ख ठीक जो यसो छेउला टोचल पनफेमको गन पनफे छेठेका छ सुया यटिया शिविरिया चोन सुनानो झिन्तको वेदा तमको बिगु मरो छेउना टोन्दा छ नरक बनिरका सक्ष्ण न गठियाउ ख वन अठ्या त सास सोल संवेदना सोल अले चिनुली बछुल थाउ राष्ट्रपति भवना वनी सच्ची गज तापकन सुनानो टोन धासा
नाटी नवा सुतलावामा फुक्क गनौ न ठो धर्मे थया उपदेशों जिउ मखो छम मनुगत एलाटनेको बानी जी गुलिसिया बिरिटुनेको बानी गुलिसिया ड्रग नेको बानी अफिम नेको बानी भगवान खन कि ठो नसै बान्डेको छु एला टुनी मासी वको मखो एला टुनी बोले ठगे दुनी गजाउ संवेदना जी वो संवेदना खूब यही थे संवेदना बार बार देखेको इच्छी यही ठो संवेदना हाक्न वेमा हाक्न टुनी संवेदना आसक्त ल एलाखे आसक्ति मखो ठो संवेदना सोचौं संवेदना प्रति फुक्क आसक्ति मन त अठे एला टुनी माला बर्मय राष्ट्रपति समाजतर्जक थर्स जोग जोसा चमत्कार जोल्दा संसार चोपी हजारौं मनु त गजगजको आसक्तिले दुमिरा चोपी आसक्ति मर्यावन गुली छौ शिविर गुली न्यू शिविर गुली सोंगु शिविर आसक्ति मर्याउने एला अफिम गजी ड्रग एगुलो छोक झिगु मनियागु विकारेगु तरंग आसक्ति दु तँ कुलो मनुया तँ यो बानी लगा जुल उगे बारम्बार तँ पिकाई मजूर गासियो एन पिकाई बारम्बार पिकाई बास्न दु मनुया बास्न यो बानी लगा जिरुला बारम्बार बास्न पिकाई ग्याइगु मनुया ग्याइगु बानी जिरुला फुक्को विकार मभिङगु बानी ख गाइगु नसथे ख ठुके छिट ब्याकुले नाबी ठो विद्या थयाउ कि ठो फुक्को मभिङगु बानी मरेका चाहिँ ठो संवेदना सुयो कारण भया ख जीव फुक्को मभिङगु बानी फुक्को मभिङगु विकार संवेदना लिछि सोना चौडो संवेदना या त समत रेगा सुय सल्लाह छ फुक्को विकार मभिङगु बानी मर्याउने तस्क मंगल जी तस्क कल्याण जी धर्म मंगलीय मंगल जग गुमेसिन धारण या त उया गुया मंगल जी खंजग नेना बुद्धि जग विचारिना जीव हो अनुभव यामा ठनुवा पे सकिन न ल्याउनुको पिउनु खूब अनुभव नादिस धर्मले न्यावमा फुक्क दुःख मुक्त जुयादिस खूब मंगल जीमा खूब कल्याण जीमा खूब स्वस्ति मुक्ति जीमा Mangalam Bhavatu